ndabizi mwari munkumbuye. Mugani w'abakuru waje muri Unity Brothers, wowe wicaye ahangana wicaye ndabizi mwari munkumbuye. Yo man, what's up? My beautiful name is Kavoma. I'm back again with another beautiful story. Gihe cyari kibaye kirekire tutavugana man, tudatera story ariko man, right now I'm back. No nasa. Fite story igitabo no story nyinshi cyane rwose. So narinje gusa kubasuhuza numve ko mugifite ko bwenge gato nakusiza ko nta bwenge mufite, ariko nyine narinje kugira ngo basuhuze numve ko mumeze nk'abantu banje nyine nk'abantu tumaranye iminsi. Ari maze iminsi narabatayeho gatoya abantu benshi dise oh god, abantu buri wese wambaje gusa ko ndaherutse gukora story. Imana yo mu ijuru umugisha yerekana ko nyine utuzirikana cyane. So na kantu gatoya gusa yo kubatera gastori gatoya gusa kugira ngo mbasuhuze niturangiza next episode biyo. So reka tugende. Nari nibaza iyo abantu bari mu mapenzi nk'aho bazafata nk'ubwenge akanza akabubika mu mufuka barangiza bakigendera. Noneho cyane iyo abantu bari mu mapenzi nkaho Imana yabonye ko wowe n'uwo wanyu ibintu byanyu bidafite aho kuja, izigende ikoherereza utuntu nk'amasinye gusa kugira ngo ikwereke ko ibintu byanyu ntababije. Ariko ikibazo iyo umuntu yakunze rero azabira igipfu ayo masinye ukayihorera. So batere story y'umujama wacu. Uyu mujama rero yari afite sick relative. Okay. Yari afite uncle wiwe yararwaye. Yari ari mu bitaro. Izi ni n'amaraundi ya nyuma. So akunda kuza cyane yarangiza akajana uncle wiwe mu bitaro. Urabizi iyo abantu barwaye uzugira mu bitaro noneho bikagira igihe kimwe bakakubwira ngo uzazane uwo murwayi tumucekinge bwa nyuma kugira ngo nurangiza azitahire noneho mu murebere mu rugo, umucungire mu rugo, umugabure neza utubuto duki. So uyu mujama wacu rero nyiri story y'uyu munsi yarageze muri ico gihe cyo kujana cyo kujana uncle wiwe ku bitaro kugira ngo nyine bamucekinge bwa nyuma. Nirangiza bamwandikira imiti, doctor amuhereze clean health bill, narangiza yitahire mu rugo noneho bamurebere mu rugo. Noneho muri iki gihe jama wacu aravuga ngo uncle rero nabonye ukuntu urwanye n'indwara, reka tugire gute, reka duce kuri wa umugore usanzwe udutekera capati, adutekere uducapati dukiriya niturangiza tutujane mu rugo dukarangeho n'akaboga niturangiza n'akaboga niturangiza turye tunezerwe dushime Imana yuko yagukije. Ariko muri iki gihe uyu mujama karavugisha hari umubebe bari kuvugana, hari umukobwa bari kuvugana nyine text tibarabonana, mind you tibarabonana, umutipe akavugana. Okay, bukeye mu gitondo tipe arambaye nyine ari kwijije neza, uncle aramufashe agize gute aradravinze bageze ku bitaro. Bagerega ku bitaro bacekinze, doctor arishimye, yarishimye cyane, was very happy. Akavuga ngo uncle wawe yarwanye n'indwara cyane pe, ariko ubu ndabona afite ubuzima bwiza. Mujane mu rugo musaza umutekera neza, yoge nyine akabeho mu murindi imbeho utubuto mumuhereze neza. Nuko nyine sizi ukuntu docteur ariko nguko docteur ari kumuvugisha jama ari kuvuga gute, ari kuvugana na wa mukobwa, ari kuvugana neza, kugenda bandikirana utuntu twiza cyane. Nababwiye ngo ku story ni kagufi gusa nuko bazamutsa gusa bitenyigendera. Nuko so this time round uko docteur akomeza kuvugisha uyu mujama niko agenda agira gute, yandika akandika umukobwa. Docteur amuteye blague nyine, benizi blague nyine zisanzwe. None se inshuti yacu ko tumaze kukumenyera hano ku bitaro none anko uramujanye tuzongera kuza kuturamutsa ibitaro tumaze kukumenyera ko none se tuzongera no kutureba basi ngo tugusuhuze. Jewe uzongere kandagire hano, jewe uzongere kandagire hano, nzoba igipfu, muzonyita igipfu, muzomenye ko papa yazaye igipfu nimumbona hano kandi
aravuga okay baraseka bisanzwe nuko warangize tipe ajanye anko mu rugo bamuhaye n'imiti akomeza kunywera mu rugo ameze neza noneho anko agomba kuba ari mu rugo atuje noneho atari mu bitaro uko ibi byose biri kugenda biba tipe ari kugenda avugana nande sweet nothing bimeze bite niki ese ko tudaherutse kubona ko tutarabonana waretse umunsi tukabonana iki nuko muri ibyo byose ga tipe afashe anko we baragiye basubiye mu rugo noneho tipe abwiye anko we barambwira anko nakwemereye ko uyu munsi tuje kugira gute tujya agacapati n'akaboga nyine kameze neza none reka ngende njye kuri wa mugore udutekera capati abanje aramuvuga ese capati zimeze neza watangiye kuziteka sambwiye reka nyurayo abwiraga anko wiwe reka nyurayo njye kugira gute njye kureba wa mugore udutekera capati n'indangiza zizana nuko aragiye tipe abajije wa mugore capati zimeze neza asanga gufunga capati neza mu gapapuro arazimuhaye arishyuye nuko noneho on his way back home agiye gusubirayo tipe agize gute yandika umukobwa arambwira yewe noneho waretse uyu munsi tukabona umukobwa urakoze cyane urakoze kumbwira ngo tubonane uyu munsi kwanza ndi off mu kazi ntabwo ndi kugira gute ntabwo mfite akazi kenshi reka uyu munsi tubonane ariko hari utuntu nari ndi gukora 1-2 reka nibigira saa 10 njyewe ndagira gute ndakwandikira saa 10 zigeze aravuze ngo babonane umutipe aravuga kubera ko njye ndi gentleman reka mbaze umukobwa basi ahantu hamworoheye kugira ngo tubonane aramwandikiye afashe telefone aramwandikiye none se ni hehe twabonanira heza hakubohokeye guess what umukobwa yaramwandikiye ngo duhurire ku marimbi first of all wowe uri kundeba umukobwa waba uri umukobwa cyangwa umuhungu uwo muhungu muri kuvugana akubwiye ngo tubonane ku marimbi wotekereza iki umbwira ndanacecetse naho mbwira iyo ngiyo yakunze kuba sayini yo kukubwira bro ibi bintu uri kujaho mukwiye ku marimbi ahantu hose abantu bose babonanira ku marimbi yawe ariko ga narababwiye iyo umuntu yakuze afata nk'ubwenge akaza akawushyira nko mu mufuka yarangiza akagenda igikanka gusa umubiri gusa tipe aravuze okay nta kibazo reka ngende aragiye ariko that was the sign yo kumbwira bro ibintu biyemo baraguhanyuka okay no tipe agiye ko ku marimbi nyine ahagaze nk'ahantu aragiye ariko ga mu gihe ahagaze yandikirwa umukobwa telefone tiriho telefone turashize noneho ngo arangize ngo arembura amaso gutya yamubona abatipe batatu kera baraje bamusatira kandi ga iririmbi ahantu yarari exit yari hari yonyine ni nko kugenda gutya nka metero 20 tu metero 20 hari ku muhanda main road ahantu ku muhanda tu nuko noneho ngo arangize aratembera noneho abona abatipe batatu baraje abatipe batatu ko baje ndagira gute ndabigenze gute noneho nuko arangije aravuga ngo reka ndebe ibintu nze gukora muri izi metero 20 nirukanke gende bataramugeraho gutya umutipe umwe araje aramubwiye ngo wewe tiyagire nico uvuga iyo telefone yawe niyo nshaka avuga wapi murabeshe afashe telefone ayizinze ku gapapuro gutya neza arayizinze ayijugunya muri metero 20 hano ku muhanda ariko ubwo ni igitanga muri metero 20 arayijugunya none abatipe bari batatu babiri muri bavuga igipfu twari tuje kucyambara none gitaye telefone barirukansa umwe muri baravuga ngo reka ataye telefone n'indangiza nihorere arirukansa kuri iyo telefone uyu mutipe nawe arirukansa agize akurikiye telefone aragiye telefone tipe wa mutipe ngo ayitore muki wa undi wa gatatu wa undi muri babandi ngo ayitore wa mujamara mugize bayize tangira kuvuza indura mujura tipe arirutse binjira mu ma estate hari abasirikare hari sinzi niba mwari mwagera muvuye 12 muri kuzamuka uyu muhanda mujya Kimironko
noneho ntukomeze Kimironko ruguru use nk'uca usa nk'ugiye kuri gereza. Hari umusoja abahagaze gutya n'amarineti yarangije noneho yinjira muri estate, abasoja barirukanse bafashe wa mutipe. Of course Nairobi iyo bafashe umujura udushyi babanza bakamukubita fresh, baramukubita neza, noneho baramukubita noneho tipe ahagarara inyuma ategereje ngo yo nahagaze ngo mumpereza raporo nimba mwamufashe na telefone yanjye mwayifashe muyisubize. Noneho umutipe umwe aragaruka mu birukankanye, wa mutipe aragaruka aje kumureba ngo man ni wowe nibyo telefone twamufashe man, nawe aragiye arabaje aramukubita neza amupepeta. Warangize nuko noneho ngo warangize tipe arahaguruka, wamujura arahaguruka ngo arangize abona neza opportunity yo kwirukanka, arirukanka. Ikibazo rero yirukankira he? Muri garage. Abamekanisiye bicaye buke bahaze, bafite inyundo za spana zaki, bicaye buke barusha, bumva amakuru umujura noneho ni ukumukubitisha n'amenyo yose bagakuramo, barakubise. Ariko aho hafi hari polisi yari kugira gute, murabizi sitori z'abajura muri Kenya. Nk'ubu muri Kenya ngira amakuru y'umujura, iyo polisi imufashe abakize, ariko iyo abaturage basanzwe bamufashe no gupfa yopfa bamukubita, kuko ni iryo tegeko, either baramutwika cyangwa bakamukubita kugeza apfuye. So polisi yari iri aho hafi, noneho ngo irangize baragenda, abapolisi umupolisi umwe ahita afata imbunda kugira ngo nyine atatanya abantu nyine bavaho ngaho, akavuye kabakaje afashe imbunda arasa nyine kabiri, abantu nyine basa n'abatatanye. Naho umutipe we aravuga nirukanke kandi ari jewe victim, kandi ari jewe wibwe nawe nyine aba ngo wirukanse arirukanka, ariko ngo agere hirya ko ndiruka kandi ari jewe wibwe, aragaruka. Noneho abapolisi bari nka batatu ni batari bane, bararakara cyane. Noneho tibashaka kumenya uwibwe ninde n'uwibye ninde, bakaza bakubita gusa. Noneho tipe aragiye arabye afande, ninjewe bibye none ninjewe gufite ikirego, ndi victim ga none gasinirukanka. Afande kera yari yakwe tadukoni muzi tw'abapolisi tuba dufite nk'akuma hano hejuru, iyo akabikosha yarayimukuse mu mugongo, inkoni uzamubura kuko wifata sako muze naho nikora ahandi bazagukubita neza ukamubura n'ahantu wikora. Noneho tipe bayimukuse mu mugongo, ari ahagaze nyine ari kuvuga ishunde umupolisi wari muri inyuma amukubita inkoni yana mu mugongo. Noneho ahindukira agiye kuvugisha wa mafande wundi wamukubise, amubwire ngo yewe ninje victim ko wankubitira ubusa. Noneho cyage yahindukiye nawe wa mupolisi yazamuye inkoni kera yakayiro. Noneho barangize tipe yamukubise inkoni yanomubye ako uzagira izindi nkovu z'ahandi hantu imvura, ariko ntukagira inkovu y'inkoni none mu maso. Arakubita nukuri ava amaso nukuri. Noneho afande garabaye se uyu muntu ko muhagararanye n'iki ngo niwe victim niwe yibye. Afande gayitere sorry nga ngaho mbabarira. Noneho gakunga umuntu bw'Imana yaramufashe amushize hehe, amushize muri Land Cruiser yabo y'abapolisi, kugira ngo mumenye ko Imana rimwe na rimwe ishaka kuguseza abantu. Bamujanye hehe? Bamujanye muri za bitaro, yari kuvuga ngo muzovuge ko papa yazayibwa nimusanga muri bitaro. Za bitaro yavuze ko atazongera gusubiramo kubera anko wiwe. Imana nayo ni igitangaza. Tipe yasezeye ibitaro avuye kureba anko wiwe, avuye gutwara anko wiwe mu bitaro. Dogiteri nyine barasetse aravuga nose yewe tuzoza kudusura baza muzovuge ko papa yabyayimwe niba mbona ngarutse muri bitaro. Ahuyega n'iyo saga yose bamukubise inkoni hano, abapolisi bamujanye muri ivyo bitaro, yarahiye ko atazongera gusubira. What a beautiful story.
nta kundi nyine none uwo mujamaga yahuye n'ibyo bibazo ariko se none nk'umuntu shuwali tuvugisha ukuri nk'umuntu arakubwira ngo ngwino tubonane ku irimbi abagushakanye ku irimbi ko out of places akakubwira ku irimbi gusa nuko sorry that's the end of our story, man. It was beautiful talking to you. Tuzongera tubonane next time, man. See you in the beautiful other story next episode. Uno nagarutse mu zindi story nyinshi kodero byose usone ngo ni Imana y'imbaraga. Peace. See you very soon.